tu ni Kuki-Zo sin bezo se na bon cha van lem nei vin tu ni hin August 11 2026 hita in tu nin zong Kuki CSO Working Committee ukur hon Blockade ana ball ho total shutdown ana ball ho chu la do na ana ball ta vin gari zali walang hi infala ana lutai ti ho zong hi mu ai in ipizi a to a Kuki CSO Working Committee hon phat hi chan pi pan ahin la wa Blockade ana ball wa imacha government in na sa na anei lo phat na total shutdown ahin pan kit no vin hi chi total shutdown ahin bol ho hi tu ni a chu la do na iti anei jing thewam ti ho hi e thim na divin hin seu hi tin National Highway 202 blockade ke bol total shutdown ke bol la tangkhul ho chi lewa le ho I chanham khat na anaki kham phat I chanham khat pan ahung kila zawin tu ni chun Manipur Home Minister pa ahungin ita chu Kuki CSO Working Committee ho to hin phar sot pi ki ho na ananei win ben ho chong chu la do na anabol tawi ti hi mo ai in hil chi no hitin chole Kuki in pi Manipur in zong SIR 2 hi Election Commission hi nga hi lekha na pikinin apart hi ke ho dingin a boyzapmen hi zi chun apart hi nis usaw pi win tu le tu hi ke ho Kuki cha ten gen thei ha sat na ka to win hi chi apart chana thil iza kai kisul hing zo loading a hi zin apart hi nitip saw pi win ti a jong hi lekha na pilut kit ve ti jong hi mo a hi in ipizi a hi chi to bang thu ho a hin seva ipi boina ham ti ho jong hi het thiem na divin aban bana in hel chet dewa hi zan hi thil so chu het dewa hi in zan hi a jong chu kailen jang wang kho a hi NSCN hidinga gin mo ho hin in ho an hal lovin hita chu aimi ho ho hi attack anaboli ti jong chu in a sei tawin hi chi chung changa hi kailin jang village chief hon jong demna ahin phongovin condemn ahin bol na ho phamo asa na ho hi chi hi agang theilam pe na government in tu hi hi chiwa attack hin bola in le lo hin hal ha ho agang thei pen in pungka som ni le li sunga mando han lang achungwa go na piu hen chule hi chiwa victim ho a in alo ke hal ha ho hi ai theya hi le ama ho ki thopi na jong government in nei hen ti a jong hi thum na a bol kit no vi ti jong chu mo a hi in e ho hi tu ni chan ge a hi izat vei ham khat ek seitan ahin la ikiging thei poven tunia jong hichito bang thil so ahung thei na hi ipiji am tel e ho ichi thei lo zeu thil gal kum iza nam khat hin nei tawin ahin la tu ni chan ge a hi ki veng lo hil ti ring ham ki ging lo hila pan ila jingji wa hichito bang thil so ho hi inam sung igam sunga gen thei ha sat no lungjing ahin tunia jong he mi kil hom hle jong le phateta ki kilung to han lang pan kila han lang hile hichito banga to gon hin ne ya I ho I veng hung hal dinga hung ho hi hoita pan kila le chun khat le ni be he amuna ki zam den jinga ki koi thei a hi in ahin la tu ni chan ge gal inei wang win e ho hin chamna jing I sei win I gam sung inam sunga mi phalo hung lut ding I in sunga guchan I in ilo susedinga to gon hung nei ding hi chi ho a ko na iti ki ven do ding ham ti pa hi hi chilang pang hi il hasam the jing win avela ki sei a hi tan tu le tu a hi no mo hi tin da jong lew hen alang ni to ge la hi gal nei hi win I ho I veng ho hi email ma ho to kinai na ho a hi
volunteer ho patata I panova itiam khana igam inam sugen theiding le kho I veng hal hadinga hung ho hi khatleni be hi le thua a hi lawa hi le amuna ki zamden zenga ki koi han lang hi le chun I chan ham khana hi ama hon jong ki chat na nei de wa hi in a hin la hi ta I kho I veng jong ki veng zo talova ano phat no la hi ta I hal sa jing wa hi le chun abana jong hi hong chal be na lai ding hi ti hi kanami te ho ki ging sa de ma yum na di win avela iga phon kin wa hin chule hi chi chung changa hi Kuki-Zo council in jong press release khat a hin bolin hi chi press release a bol na wa jong hi ama hon a seu cha hi le kuki cha ten tu ni chan ge ya gen thei ha sat na iza to jong lengun tu ni chan ge ki hon cham na ka dei win chen khom pi ho to cham di la chen ding ti hi to gon ka nei jingo a hi in a hin la tu ni a ka chana ga community ho hin a phat chenga kuki cha te chamna lungmon na ka dei na ho hi advantage ala a hita chu ka ho ka veng ho su mang na ding le kami ka saw su gen thei na dinga to gon aneyuwa a phat chenga na gal bol ding dan to gon a bol jingova kuki cha ten gen thei ka thu na chungova tu ni chan ge a government in pan ala lo hi thiemo na sata ka chanovi chule hi chi leilon vai phei langa jong hi chi leilon kho a jong hi a phat chenga NIA ho hin gi na a hin boluvin leilon vai phei kho a mi phabe pi a hin ko vin leima khong army kema hi hunga hita chu interrogation bolding to gon ho jong hi amazing oven hi chi jong hi phamo ka sawen chule lep tilehen hi chi leima khong area protection committee ti akimen vo a LAMKAI mi thum ho jong NIA hon anamat nova tu ni chan ge a I macha a case crime ho to involvement ti chu ama ho ki kumna I macha ki sam kaina lo hela tu ni a ama ho jong mona nei lo hela NIA in government in amat na tu ni a chuchanpur jail a hita a koi jiu ho jong hi ivet na hi le tu ni chan ge ya I macha su hiel bol khil lo kuki cha te chunga action apart chenga la jong hi demna sangta ka bol luvi ti jong hi a phong kit na win chule ama hon a sei be na wa chu United Naga Council in apart chenga kuki cha te ni le sa ding soplai hung ding zo si lampi a kha tan pi wa thani waljen hi chito banga community khat tha chimit ding a hi lawa hi le ni le cha kham pi a to gon a hin nei naw hi thani lang hung wal a hi ta in a hin la hi chi chung changa tu ni chan ge government in I macha pan la lowa a hi lo a leader ho jong matna lo hela hita gen theita kuki cha te ki bol na chunga UNC ho chunga action akila lo hi state government hi hen center government hi hen na chungu ba dem na sangta ka bol luvi aban le tu chunga hi chito banga kuki cha te chunga khan si na bola kachana ga ho adi sa nen ama hon kuki cha ten mi gup atha pi naw hi ipi special chom umam ipi aki aldang lam na ham ke ho jong kachana ga ho hin mi som lenga lang e tha pi ta win hi chi mi som lenga atha na la wa chu pastor thum jong embus ei bol wa ei tha pi wa hi na hin la hi chi chung changa koi macha mat do gin mo a hi lo le interrogation bolding a to gon I macha lowa tu ni chan ge ya I macha achung chang thu jong ki holowa uma a hin la kuki cha te mi gup ka chana ga ho atha na chunga hi chito banga state government hi an center government hi hen pan la thailo hela hol do na I macha lo hela pa hi kei hon phamo ka sawi ti jong chu KZC in thupon a hin bol kin in hi alang khana
sangkai lang ukur gam kai lang ga sei kit taleuhan Kuki CSO Working Committee hon tuni achu counter economic blockade anabol to total shutdown anabol va National Highway 202 phat sot na patna anato phawa gari lam thathei lova heta anatinova check abolova to gon ananeiva agam kai a ho a hung ki tolva hichilai muna kuki chate a dinga kuki chate ni lecha hung lut na ding zo se mei te le tang khul ki tho a tui wat khat jing jong wat lut sa loading ti a to gon anei na wa counter economic blockade le total shutdown anaki ball pen chu tu ni chun kuki CSO working committee hon Manipura Home Minister patahin kimuto in hita chu hichi total shutdown le economic blockade ki bol ho akila do tai ti a jong chu thupon ahin bole ti a hi in hichi pha sot pi pan in la na ho hi a hi le ipi bola tuni a chu Kuki CSO working committee ho makaina a chu ala do jing hom ti a hi le tu a hi mei te ho hin alang samu chu a hi le tangkhul ho hin tangkhul le mei te in kuki chate gam kai sunga ne le cha lut ding ho zo se block ke bol ho hi la do a hi ta na dinga hi Home Minister Govindas in hita chu ginchat ta kitep na khat ananei ta je assurance anapi ta je in hichi total shutdown le economic blockade ke bol hichi ho se hi anakila do a hitai ti a hi meite hon jong anaphong ve ti jong chumo a hi in alang khat langa hi chewa jong hi Kuki CSO working committee hon jong hichi economic blockade le total shutdown abol na wa kona la do na ho jong a hin phong vin ama hon a sei na wa hi a hi le 11 August 2026 4:30 PM la akona hi hichi economic blockade le total shutdown ke bol pa hi anakila do tan a hi ti hi ain phongwin hichi counter economic blockade anaki bol pa hi a hi le July 27 2026 apana hi ahin patnova hita chu Kuki chate gam kai sunga tangkhul le meite in ni le cha lut sa lo wa hi le hichi lungkim lo vet sa na chu Kuki chate en jong Kuki CSO working committee LAMKAI na a hichi National Highway 202 hi ki kha ding a hi ham khana hi chi jong hi government in na sa mo a ahin ko ya hi le asanga kho zo a ki phin na ki nei ding a hi ti a to gun ananeva July 27 a patna counter economic blockade ana ball pau chu hung che to jing a hi in ahin la date 5 August 2026 ni ho a patna chu central government hinga state le central government hinga hi phat kitip pi a pungka somli legit sunga khana kuki chaten counter economic blockade na ki bol pa hi athuni tan pi lova kei hon kathum ho hi ni su bulhit pi lova hi la total shutdown ki bol ding a hi ti na phone dung jui wa chu 5 August 2026 apana chu total shutdown ahin pat kin wagari chele wa le ho hi talawa hi ta chu National Highway 202 hi kito pha hi ta in ahin la tu ni a chu meite government na kona Home Minister Govindas ho hi hungwa MLA phabe pi tahin hungwa delegate phabe pi ahin kipuya hichi Kuki CSO working committee ukhur ho tahin meeting ananei khomwa sangkaya hi pungkhana pana hi meeting ananei khom hi in hichiwa meeting ananei khom na dungjuiwa kinop to dungjuya chu tu a hi Kuki CSO working committee ho hin tu ni pungli le kima patna hichi economic blockade ke bol to total shutdown ke bol hi kilado ding a hitai azi chu hichiwa government a kona assurance pata a bol pe win written a jong lekha ap win hichi dungjuya chu tu ni a hichi
counter economic blockade ki bol to total shutdown ki bol pa hi kilado a hi tai ti a jong chu tua pa na hi normal ta movement ho thei panding a hi tai ti a jong hi thu phone a hin bol vi ti a hin la he thim diu khat chu hi chi to bang thil so ho hi masanga pa na ko tu hi nga jong hi government in assurance iza ham khare na pi a hi ta in a hin la tu ni chan ge ya hi chi assurance api ho chu a bol mong vi a hi lo a hin subul hing ta vi ti na hi umbi se lo wa hi in tu a jong hi chi government ho panla na zala tilhen mai te government home minister pa panla na delegate hung ho to Kuki-Zo working committee ho ke ho na hi hoita ivet na hi le chun a thu a kichai na lai a hi in a hin la tu ni chan ge a hi mai te le tang khulin igam sunga gari a hla nai lo ai na a hla nai lo a hi in ei ho chu a hlep no me ti dan de wa hi chi assurance ka pi hi chi kan bol de wa hi ati a hi la e ho chon heng hin bol lu vin lang hi chi chu na hin bol teng lo ke ho a jong sa akila do san gel jing vin ti sa nga chu hi chi chu assurance nei pi a hi le la do ta wing ti akila do pai jing ji a hi in a thing but na sai dinga chu tu le tu a hi mei te hi again the hi economic blockade je a hi again the hi mei te ho hi kachana ga hon ning langa highway te ni ahin kha wa blockade ahin bol wa hi chu e hon counter economic blockade e bol khum counter e bol khum ken baile blockade hi ni hi tain mei te gam sunga hi kampo pi gam kai sunga ne le cha ha sanga jong hi ha zo hi mei te gam sunga thille lo man ho jong hi kampo pi gam kai sung sanga hi mei te gam kai sunga hi aman jong tam zo hi ta in ahin la hi chu ho chu seido lo wa tangkhul ho to aki boy deu a hi lo la kachana ga ho to ki to lo deu hi dei lo zia chu a phone do lo a hi lo vai le ki phong do han lang la ku ki cha te ki pa valen ti ti zia chu a phone do lo a hi in a hin la hi chi ama hon national highway 2 aza thei lo pha no wa chu alampel ahin za wa national highway 202 a he po lut ding ti hi to gon ahin nei wa a truck zong hi az asang hling di chat hi ki gol a hi tain hi chu ho zo si chu manipura lut ding a hin a lut thailo pha na chu tu a hi minister ho zo se hi CSO hon nasta pressure a hin bol kin zo pressure a hin bol wa kuki chate gam kai sunga mei te lut thailo ho chu minister ho chu athi le thi ti a hi no kitan no le tu a hi ama hon jong igam sung a hin chot no wa masanga mei te le kuki ki to hom thei ta lo ding ti a thu na ana uma mei te le kuki ki mu to thei lo ding kuki cha ten ka thil thu mu akip mu to ka a i macha dialogue thailo ding hi tia thulu na nei ho zo siu tu ni a in pal ke gama hi ta in hi chi zong chu ama hon bol ma salowa ei hon ki bol ma saki na hi tu a zong hi chi mei te gam sunga ne le cha a MIPI hon pressure a hin bol pha no wa minister za hoi hlai le wa tu a chu agam kai sunga hi a truck izan ham khar hi a he lut kit no wa hi le chun tua hi e ho chunga hi I chan ge a pan a hin la ki deu to gon a hin nei ki deu ham ti wang hi sei thei a hi pon a hin la kanam mi te ho pillu hi tin khang taw hi ti hiti lom loma ingol deu hi ta pon tu ni a hi chiwa assurance ap vai le ritena azi le ji tan te a hin la hi chi ho chu ana to in hin podo ma saw hen a hin po do wa hi le chun hi chi chu e hon jong ipom thei de wa hi in tu ni a hi chi e hon khat ve ni ve minister ho hi hen chief minister hen home minister hi jong le mei te to ga ki ho wa alien lang ho to ga ki ho wa hi le e ho
kineo sa pai jeng pau hi alang khat na inampi la sam na khat jong a hi in mei te hon zan hi a UNC leader ho approach ga bol luwa economic blockade lado dinga thil aga seu cho thu aga sei wa hi le ngichiwa UNC hon adon put na chu het so ke wa hin kei hon demand li ka nevin hichi demand li ho chu nei su bulhit pi to ka win I macha economic blockade la do na ding thu ki sailo ding hi tia izan ham khat ana sei wa hi le hichi ba mei te delegate izan ham khat chi ho mi pin ana no ho chu lo samta cho mi hi chi to banga hi apan na khat na leader khanin pangdet ta vai a ho ma hi in a hin la ei ho nam sunga chu mi pin I chan ge again thei ki tho a hi lo le gam in ama dinga mi pin I chan ge ya sacrifice in bol ham ti ki don ji ta lova leader ho si ihung tau ho mobile keilam kaina a hi chi to bang thulu na ki nei le kon I pi sei thei ding ham ti da na mi pi dong lo hela mi pi he thim sa lo hela ngita ino pat phat le mi pi ko wa lam le na asun azan lo gi sa wa ita chu hyung ki ho cham ting le mi pi ho don ji talowa thutlu na inei ji pau hi ai the ya hi le lamkai ho li mo hitin pangcha o hitin inam kong tol na a hi aphalanga tol do na ding te ya hi to gon ne hi te ti jong chu kaga sei the hi in tu nia hi chiwa UNC in point li demand a bol ho hi government in hinpita ta le ama ho sanga Kuki-Zo ki phachom zo di so Kuki-Zo ten tu ni a jong I ha sap naw I ha lo naw I pham tel eso ho hi na I thing noi ho wen pan ala thailo ji hi I thing noi ho ji a hi politics jong aza za na ke pe ya mi pi thane na do thailo hi tiu cho ai le tu ni a hi chiwa UNC in demand bolo veleuchen su a brigade building na aban le deputy CM apan muna ko na la do ding ti hi chu ho e ho Kuki-Zo ten masanga pana ina thum saw chula na le popular government a hin form wa jong chu I chan ge ya deputy CM nu jong chu isap moham na ilung han nom achunga I chan ge ya kilung hang ham tu ni chan ge ya koima Alungkim poi ti jong chu I ki het so ke chula a hi le tu ni a hi chi UNC in demand bol ho hin la do o han lang le a UNC ho sanga jong hi e ho zo hi ki pa di set kit na lai ding hi ti jong hi mi tampi lungel a hi ti chu iga he thei de wa neo cha iga sei sao a hi in chule Kuki in P in tu a hi SIR chung changa hi chi deadline api pau hi a hi thei ai le ni su sao pi win IPG nam til ke ho IDPS tampi ka umovin IDP ho dinga document ho ahi lo le voter card ho ga hol khom hi thilha sa hi in lekha ngai ton ho hi boy zep na lai a hi in hi ji chun ka ki gong zo nai po win ahi theya hi le election commission in hi chiwa Manipur gam kai sunga SIR ki bol na chunga deadline na pi pau hi nei su sau pi be win relief a ho tu ni chan ge ya SIR ki bol ho hi relief ke ma ho a hi lo le IDPS ho hi atam zo zaw lo to banga a hi in hi chi ho jong a zaw theina dinga chu a phat ni tip sau pi win tia jong hi thumna ana bol ki no veti jong chu mu a hi in a hin la I chan ge ya hi chi a hin don but no wa I hin tip sau pi de ham ti wang chu a ki sei thei pon hi jong la I thum mu chu e ho kin a hi in tu le tu a SIR deadline ki pi pa hi ivet na hi le chun e ho nam sung IDPS ho ki su tup na dinga chu phat hi hloma ma a hi ta in hi ji chun Kuki in P in hi chi hi aphat nitep sau pi win a ji chu IDPS ho zo si jong phatta ki kim ke cha involve in enroll ki bol thein di win phat ni pi win ti a jong chu thumna ana nei ki no ti jong chu mu a hi aban le chandil gam kai sunga jong tu ni a jong chu nasata in emi hon ki phin na ana nei win India le Myanmar in
tu a hi agam hi exchange ki bol to ding ti hi chi hi topic ni le thuma jong in a sei wa hi tani he them ta deu ga ta sanin chandil gam kai sunga India gam kai sung hi niau khat Burma gam sung Burma pi do a Cabo Valley lang hu India in la ding ti hi to gon ane wa tu le tu ai ki housing wa hi wa nga cho approve chet chu nai lo hi in hi zong le hi chiwa hi ahung ki khela hi le chun kuki cha te gam kai sung izan ham khat hi ahin to kha ding dan din mona hi ahin tu le tu a Indian dan dung zuya India le Myanmar ki ho dan dung zuya cha hi le boulder pillar 65 66 67 68 hi chi ho se hi nga hin do ding ti ahin hi che ho zo se Burma gam sunga pi lu ding ti a hi to gon nei ahin la 65 a hi ga velo chun molcham village hi in 66 a hi ga ve ki lo chun jango len kiti ho kit hi in abana 67 a hi humkot village kit hi in abana chu 68 na hi zoldam village hi che ho zo se vet na hi le chun mi khongen to bang ahin la tu ni a hi chi to bang Indian government in to gon anei hi ngai thai le ki ho to na be ya India le Burma ki ho to a ki mo khel jing da hen ETM khana ki khel ding dol a hi zong le agam nei ho lung dei bangin ki khel hen ti a chu lamlen zot na ho zong an nei win hi chi agam dal ha ding chu MIPI hon pha asapo win hita chu lamzot na ho na nei win play ka ja chum ki choi jin hita chu hlang an some of it ti jong chu mo ahin la hi che vai da ta khat chu hi le mi tam pin media hi nga thu in sei tiang ole a hlang pi a chu mei te pau zanga thu ang ki sei in hi chu ho hi gel a hi le chun email ma ho pau Meitei government ka dei ta poi Meitei government to khom thei ta po nge itiva aiwa nga ham do zo sen tu ni chan ge Meitei pawa I bolwa Meitei ho hi nga thum da na pau hi a hi theile hialo hitin tu ni a hi Meitei pau hi hen Meitei government hi hen Meitei kiti nat momong hi igam sunga ki zaw sa da hen lang phateta apang lew hen tu ni a hi tha inei de wahin tu ni a hi chito banga tha inei lo no ho zong hi PGM Meitei government noya I ji wa ei ho kuki cha te thinglang mi ten tha ki nei lo wai hi chi hi tu ni a separate administration ki nei ta han lang hile hi chi ho abaya bai ding hi e hon thu len ta inei deu I thu wa I pe thei de wa hi in separate administration I hi lo ji wa Meitei government noya mi government noya ikigol gol ji wa hi chi to bang igam sung inam sunga ha asat na gen theina ting jong la ahlut na ding lo koima Meitei email mo ho chun pan eila pi lo ai hi ji chun igam sung inam sungu wa hi separate administration kuki chate a dinga hi apoi mo tai ti a thum na ki ne ya pan kila a athi amang iza nam khat ki hi tan ahin la tu ni chan ge a kuki chaten hi chi SA I thum pau hi district thum dan mai me ya ikigel je wa hi ta hi pan ila khom theilo a hi in hoita ki gel lo hitin kuki chaten tu ni a hi atuma ke vai hop na ki nei hen lang atuma government ki nei ta hen lang hile I thu MIPI gen thei ha san ho zo se hi bai ta Indian government hi nga jong hi su lap thei a hi ahin la Meitei government noya I lai sewa chu mi khut noya diu min cheng som hin pi a hi jong le cheng get ani do a cheng ni hin pi jong le I ho kilung hlei na lai a hin ngi chi ho chu ta lo na dingin center government hi nga cheng som mu jong le cheng som chu ki tup chana igam sung ahung thon thei na dinga igam inamin zalen anei thei na dinga chu tuai ki thum a hi in hi chi SA thum pau hi kum khat kum ni a ding keu a hi pon akhanga ku ki cha te akhanga
zalian na imu theina diwa ki phin hi vi ti pa hi phateta a ilungel wa ikoi de win avelin kain tem kin en he nga chainan hi chi kholep zut club hon kipa thu ahin phong naw ga velohen ichi KSO general headquarter panla na zala gen thei ha sat na to a in alo ki hala sumla pai nei talova gal nei lai ta a cha anaw zilna thim zilna langa jong to sot zo talova aki lai ta in KSO general headquarter in phateta pan ahin la in Punjab gamkai sunga Thiam Zilna Institute muna hi tunia kacha kanau te ho manbei cha heta nei kai sa theiwa to gon na hin la wa to gon na hin nei wa kachi le kawa le na ho zo si a jong anu apan gen thei ha sa na to talowa heta KSO panla na zala mi nunga mi thum zen in tunia hi chiwa pan ala thei je in KSO General Headquarter hinga kipa thu kahin phongu veti Education and Statistic Kholep Zut Club in KSO General Headquarter hinga kipa thu ahin phonge ti chu iga seido wa hi in mi thum ho chu a hi le nunga ning Salem Kim a hi in ani na a hi nunga nga nun nem a hi in athum na a hi le nunga nga boy ning ama ho thum hi KSO General Headquarter panla na zala kholep kona mi thum zen ana che thei je wa KSO General Headquarter chunga kipa thu ahin phongu ve ti chu iga saido wa hi in ngi chan chu tu ni Kuki News mangcha igam sung inam sung din mon le inam lam kai ho mi ho million milal to ki ho ting le nervous phat eima deidana vai hom talovin ama ho deidana hung chon ji pau hi inam pi hla sap na khat hi hizi chun igam inama dinga to gon khat inei ta vai le hi chipa chu akimol so to ka in tua patna leader ho jong lunglen ta pangoi te ti chu a chaina ka phon the hin tin tuni Kuki News sen ve a hin ngai hlo zo se na chung che win ka ki pai na bon cha wen pathin in phathei na bo jing taw han